والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. أطول كنك عملاني آروچه برحقين هر کس کے گران بتنت ای طول کتگے نیکی عمل گڑ ہمشنت کے پا مرادہ سربنت قیامت روچا انسان نے عمل شاہی میں تہا کا شکیل کنگما قرآن تہا یہ چیز باز جاگہ بیان بتگ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ہر کس کے ای طول کتگی عمل سبک ویتنت کڑا ہمشنت کے اشان وتا تاوان تہا دور داتک پہمی سببا کیشا میں آیت انسرا نا انصافی کو تگ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. و بے شک ما شمارا زمین سرا نندگ جاگہ دات و ما جوڑ کو تک پشما ایتہا روزگار باز کم شما شکر گرت. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. وما شمارا پیدا کت پدا شمارا شکل و صورت دات پدا ما گشت ملائکتاں کے سجدہ بکنت آدم علیہ السلام گڑ آیا سجدہ کت بید ابلیسا کیا نہت چا سجدہ کنوکا. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. اللہ گوشت کے کجام چیزا تر داشتگت کہ تو سجدہ نہ کو تو ہدی کے منتر حکم دات گوشتی کے من چا اشیا جوانتے رہا تو منا چا آسا پیدا کتا گو آیا چا ہاکا پیدا کت. شیطان آدم علیہ السلام سجدہ نکن کے عذر ہمیں پیش کت کے من چاہیے جوانتراں شتراں نی افضل بزن جوانتریں مفضولہ بزن چوتا و کمتریں نا چون سجدہ بکا آئیے اے عذر و میار وط یک ولاہی گناہیت پرچہ کے لوٹ بے اللہ پاک حکم آئیے حکم دیما افضل و مفضول بحث و جیڑے ہت سوال پشت نہ کپی دومی حبر اشنت کے شیطانہ ہوتی جوانتری دلیل ہمیں داد کے منچا آسا پیداک بتگا او آچا ہاکا او آس شرطریں بل ای وحدہ شیطانہ آدم علیہ السلام ای عظمت و احترام پاک بیحال کت کے اللہ پوتی مبارکین دستان جوڑ کت و چوتی نیمگا آئی تہا روح ہپ کت و ایدا آئیے نص دیما قیاس کت بزن عقل کار بست ای وط یک ردین چیزے پدا ہم آئیے قیاس عقلی دلیل ہم ردا آئیے قیاس عقلی دلیل ہمشت کے آس چاہا کا جوانتے رہیں او ای پیم نہیں آسے تہا بید تیزیا اور روک بھی اگو جوش گرگا دگے چی ہست بلے آئیے مقابلہ ہاکے تہا سکونت ہست وہی تہا رو دینگے او کم و گیش کنگے ہر پیمی صلاحیت و بود ہست پدریں او چو روچا روجنائیں نصانی بیگا پدا ہنگتا مردم آئینی جاگہ قیاس بکا بزا آئیے ٹولی و شیطان ٹولی یکا ای پیمے مردم شیطان پیما گمراہ بند و آئینی آثر باز سل و خراب بیت. تفسیر ابن کثیر. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. اللہ گوشت کے تو ایر بیا چا ادا تر حق نیس کے تو اشی تہا و تا مزن بلے کے ندارا برو تو چا بے عزتان ہے. قال انظرنی إلى يوم يبعثون.
शैतान गोश्त के मना वहद बेदे तो हमार ऊंचा के आचा कब्रन चस्त कनक बंद قال إنك من المنظرين अल्लाह गोश्त के तोचा वहद दातगीन आने शैताना वहद मोहलत दिए कि मस्तरे हिकमत हमेशत के अल्लाह चाहिए सबब होती बंदे बेचक का सित बारिक के आई फर्मा बरदार भी ओके शैतान फर्मा बरदार भी قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم शैतान गोश्त हमें सबबा के तो मन गुमराह को तक मन निंदा आनी शिकारत तेचके राह सरा ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين पद मन अल्लमा काया आनी ग्वरा चा आनी देमा उचा आनी पुश्ता उचा आनी रास्ते ग्वरा उचा आनी चप्पे ग्वरा तो नगिंदे आनी गीश्तरी ना शुक्रगुजार बिजप आनी गुमराह कनगा हर पैमे कोशिश कना قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين الله गोश्त के दरा बरो चैदा मयारी कुतगेन और तेलांक दातगें निहर कस के ते रंदगीरिया बेकंत चा आया गुड़ सोगें दिन के जरूर मन पुर कना दोजहा चा शुमा दुरुस्ता